Kami kita marunong
That's Q1 already.
In
ครับ
Music on?
Vamos. Eto zadnje i gotovo.
Zdaj pa vabim vse nastopajoče na nocojšnjem večeru, da pridejo na oder. In dovolite, da predstavim učitelje, pedagoge, ki so poučevali ta teden. Tijuana Križman-Hudernik, solistka baleta Slovenskega narodnega gledišča Maribor, je poučevala klasični balet in repertoar v osnovnem baletnem tečaju. Allora è giusto presentare tutti i ragazzi che si sono esibiti questa sera, nonché i loro professori. Tijuana Križman-Hudernik, solista dell'SNG Opera e Balletto di Maribor, ha insegnato ai partecipanti del corso di base la danza classica e il repertorio di danza classica. Allow me to introduce the renewed national and international ballet and dance pedagogues who were teaching at the seminar Dance Piran in past week. Tijuana Križman-Hudernik, soloist of Ballet Maribor, was teaching classical ballet and ballet repertoire in the basic course. Naslednji je Antonio Camizo, profesor na Narodnem plesnem konzervatoriju v Madridu, poučeval je tehniko klasičnega baleta, udeležence sodobne plesnega tečaja. Presentiamo Antonio Camizo, professore al Conservatorio Nazionale di Danza di Madrid. Ha insegnato la tecnica del balletto classico ai partecipanti al corso di danza contemporanea.
Antonio Camiso, a professor on the National Dance Conservatory in Madrid, was teaching classical ballet technique at the contemporary dance school participants. Kristjan Gueremači, slovenski umetnik z področja sodobnega plesa, ki živi in deluje na Nizozemskem, poučeval je tehniko sodobnega plesa ter body into dance. Kristjan Gueremači, artista sloveno di danza contemporanea che vive e lavora nei Paesi Bassi, ha insegnato tecniche di danza contemporanea e la tecnica body into dance. Kristjan Gueremači, Slovenian artist on the field of contemporary dance who lives and works in Holland, was teaching contemporary dance technique and body into dance. Rozana Hribar in Gregor Luštek, priznana in mednarodno uveljavljena slovenska umetnika sodobnega plesa, ki sta vodila koreografsko delavnico in poučevala tehniko sodobnega plesa v dvoje ali partnering. Rosana Hribar e Gregor Luštek, artisti sloveni di danza contemporanea di fama internazionale, hanno insegnato al laboratorio di coreografia e di danza contemporanea per coppie. Rosana Hribar and Gregor Luštek, well-known and internationally renowned Slovenian artists of contemporary dance choreography workshop, were teaching contemporary dance technique and partnering. Ana Katalina Roman, asistentka koreografa Williama Forsytha, koreografinja in pedagoginja na Narodnem plesnem konzervatoriju v Madridu, poučevala je workshop William Forsytha v nadaljevalnem tečaju in improvizacijo v osnovnem tečaju. Ana Catalina Roman, assistente del coreografo William Forsythe, coreografa e professore al Conservatorio Nazionale di Danza di Madrid. Anna Catalina Roman, the assistant of the choreographer William Forsythe, choreographer herself and teacher at Madrid Dance Conservatory, was teaching William Forsythe workshop to advanced course and improvisation to the elementary course. Ariane Lafita Gonzalez iz Kube in Vittorio Galoro iz Italije, oba mednarodno priznana eminentna baletna prvaka, ki sta v nadaljevalnem tečaju poučevala klasični balet, tehniki za ženske in moške plesalce ter baletni repertoar. Ariane Lafita Gonzalez da Cuba e Vittorio Galoro dall'Italia, campioni di danza di fama internazionale, hanno insegnato il corso avanzato di danza classica, tecniche specifiche per uomini e donne, nonché le danze del repertorio classico. Ariane Lafita Gonzalez from Cuba and Vittorio Galoro from Italy, both internationally recognized and eminent ballet artists, were teaching classical ballet technique for women and men dancers and ballet repertoire. Preden se poslovimo od vas, dovolite, da sem udeležencem in pedagogom mednarodnega plesnega baletnega seminarja Dance Piran 2014 zaželimo obilo lepih in srečnih trenutkov v prihajajočem tednu. Dance Piran pa vam želi lep preostanek večera in nasvidenje naslednjo soboto. Abbiamo concluso l'odierna serata. Auguriamo a tutti i partecipanti al seminario internazionale di danza Dance Pirano 2014 e ai loro insegnanti un buon proseguimento di lavoro durante la prossima settimana e una felice permanenza nella nostra Pirano. In nome del Dance Piran vi auguriamo un buon proseguimento di serata e arrivederci al prossimo sabato con l'esibizione conclusiva. In frattempo ricordiamo al gentil pubblico di seguire anche le serate del Festival Estivo Pirano 2014 ogni sera alle ore 21:30. Before we say goodbye to you, let us wish a lot of beautiful and happy moments to all the participants and teachers of the International Summer Ballet Seminar Dance Piran 2014 in the coming week. Dance Piran wishes you to enjoy the rest of your evening
and see you again next Saturday. Hvala in lahko noč. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata. Igor Delut. No, odprtem pobiral.